Reka ndabaramutse nongere ndabipfurize ibihe byiza nongere ndabarutse kandi again and again nkuko bisanzwe tuba turi kumwe umunsi ku wundi ama kandi my name is Basirano Indundi kasore basupu y'ubunyegeri nkuko bisanzwe selector mwana di place bombo kora the one and only in our country everywhere around the world ama iyi ni Peace International TV murabona ko turi kumwe bimeze neza imbere ya kamera murabona ko ndagufitiye umusaza G.Key kubana mutamuzi keje cyane mwaramumenye bivuye muri Masa Music indirimbo nyinshi yakoze mwaramumenye biciye mu maradio agiye atandukanye ni numwe mu basore mwumvise indirimbo ziwe za RFM za Buja FM indirimbo ziwe za Black FM za Lima FM za RTNB uyu musore yatanguye n'umuziki wiwe za 2000 musaza arakuze cyane umusaza ariko kandi ndanamwakira kuri micro muraziko ni numwe mu basore bamaze kudugana abaririmbyi muri interieur benshi batandukanye Dakashan boy FabeLove muramuzi yaramuduganye za Kirundo mu Kizinu yaraduganye Chanel mu Kirundo uyu musaza turi kumwe ndaje kugira ngo ndamubehereze neza na neza tuze guhava tuganira atakibuze hama rero karibu musaza Ego muragize neza meze neza ego ngira nimba ari byagushikiye canke haraba kwibasiye ndaziyo babonye umwana akeye ko bamututurarariye nibakamwa no kwitoza iyonzo bakubwira amaresha mugeni kubaho ni nyakamwe jewe nibigiye kunyubaka y'umutima umeze neza ariko meze neza kabisa ndashimira Imana ego cyane ku mwuka w'abazima ego mu kazi kawe ka buri munsi bigenda gute aho waruri aho waciye wabonye byari bimeze gute so nukuri je mu kazi kanje ka misi yose ego ndashima nukuri ego kuba ngeze ngaha ndashimira Imana cyane gose asante sana musaza twaherukana kera ego ni kera cyane ndakisi kandi nawe mbona bisigari uyu musaza bantu muri ko muraraba Peace International TV uyu musaza navuze ati yatanguye umuziki za 2000 nabeshe G.Key oya nukuri sinabeshe neza cyane ku mazina yawe nyakuri rero kubatakuzi kugira ngo bidondore hamo cubahereza kaga freestyle dushe tubandanya musaza nitwa Gangu Juvenale alias G.Key ego neza cyane niko nsanzwe nitwa amazina yanje asante sana musaza numvise indirimbo yawe yamaze kuba indirimbo tuvuga yuko iki ira trendinga sana nubwo yakozwe kera ariko hari gukora indirimbo kumvira kira trendinga muri ibi bihe indirimbo yawe kiravuzwa cyane gose indirimbo ni yitwa gute ni uriswaga ninde naratuntuye bien iyo nyene naratuntuye kiravuzwa cyane ubibona gute nkawe kuba warakoze kuva imyaka myinshi cyane nigeze kuzanda kubona mu myaka yaheze za 2012 kwa Masalenda kiri muto ataranamenyekana musaza rwa kera vrema ego nukuri narakoze ariko nyene narakoze birakomera burya mu muziki ni imwe akubwira ati burya akagumye bagumako neza cyane kuko ndakoze imyaka myinshi ariko rero ikintu novuga mu muziki nasanze utocika intege mu gihe wiyemeje urugamba n'impaka utegerezwe kurugwana akurutsinze neza cyane uyu munsi kuba indirimbo yiwanje iri kiravuzwa hirya nino ku maradio za Black FM zabonesha za RFM ego nukuri jewe ndashimira Imana cyane gose ubwo birananyohera cyane kuba numva n'abafanzi bambwira ati ewa namwimisi kabisa ibintu biko bigenda neza cyane ariko musaza je wumva barire imbere yuko tuza mu kiganiro neza ngira byinshi nza kukubaza uza kumbwira nani muri RTNB mufaniki okay nani ni Gerard ninde aho bitwa Jimmy Nduwimana très bien mufaniki Jimmy Nduwimana nukuri novuga ko ari umuntu atacu dupfana so yashoboye kumva impano yiwanje aravuga ati mwana jewe nukuri ndiyemeje kugufasha kugira ngo bikorwa bya bigere kure ego nukuri yaradushimiye cyane yavuze ati nukuri ukunumva abanyakirundo mwandika umuziki nukuri muragerageza ikirundi muracyumva cyane yego asante sana nigeze kubona hariho umugwi Soldier Boys mu ntara ya Kirundo
muri ico gihe ni naho mwatanguriye ari mwe wewe ndibuka ba NP ndibuka harimwo ba Elias B ndibuka ko ico gihe wanashaka mu kenshi na kenshi ndababona muri mu ma repetition ndibuka ko wari umustar cyane gusumba Elias B ngomba umbwire kwanza kubera iki none Elias ya trendinze cyane kugusumbya uko jewe nabikeka kugezayo iki gihe atacumvikana ariko kabari wewe rero wagarutse mu muziki byagenze gute no kuvuga ko hajya nimwe bakubwira ko hari umuntu ashobora gukora ikintu ariko ntamenye ibyo ari karakora no kuvuga mu kazi kose utegerezwa kumenya akazi uri kurakora akazi akariko ukamenya ko valere yako no kuvuga rero ugiye mu bintu ntushobore kubiha agaciro ni bimwe ucuguma wisanga uri inyuma y'abandi kandi abandi nabo bariko babandanya ibikorwa muri make ntiyabihaye agaciro ariko muri make ibyo yakora wewe ntiyabitahura je rero navuze ati nta mpamvu yo gutera nsubira inyuma ahubwo nzotera nsonga imbere neza cyane uyu munsi turwo turakubona mu masho agiye atandukanye nigeze kubona kuri sete hari ryari gabasha nigeze kukubona kuri affiche mu misi heze neza cyane ndiko ndakubona noneho uri kuraduga mu ntara hagati nkuko twari tubimenyereye mu myaka yahera udugana abaririmbyi kugeza iyi saha kubera ko atabaririmbyi uri kuraduga na interieur nkuko wabikora bwa mbere no kuvuga ko jewe ubu nsanzwe ndi mu myiteguro y'ibikorwa byanje bindi bimeze neza cyane gose yego no kuvuga ko ngomba kuzobashira ibintu bishashe ibintu bigezweho yego neza cyane haraheze iminsi itari mike indirimbo yawe wakoze nibaza ko iyi ndirimbo ho baheze imyaka igera mu 8 naratuntu yisohotse yego ico gihe ndavyibuka kugeza iyi saha irikira trendinga kandi irakunzwe cyane why G.Key yatandirimba arasubira gukora ikomeye cyane ifise inguvu nkizo yahora akora za uriswaga naratuntuye cyane ni kubera ko donc riri atakiri muri Masa Music biva ku kikonda ziko ari we muntu mwari mushoboranye cyane bikomeye cyane ego cyane gose no kuvuga ko bivanye n'ibikorwa ndimo bivanye n'ibikorwa ndimo ubundi mu myiteguro burya ubu muziki tugiye gukora si wa muziki wo kwiryohera oya si wa muziki wo kwiryohera yego irifo ko tubanza tukitonda tukaraba ahubwo yindi ndirimbo yoza isumba ya yindi naratuntuye ubu nico gikorwa kiriko kirakogwa kuko umuziki wubu ifo kuwukora kugira ngo nawe we uzobona umusaruro neza cyane nta kwihuta kwirukanka muri studio usohora indirimbo 10 usanga ata izo ndirimbo 10 ugasanga wazisohoye igihuta ugasanga nta n'ubutumwa bukwiye burimwo ugasanga ni bimwe nyene bya bindi byo ngavyo kwiryohera ifore ko turaba aho tugeze n'uyu munsi nisa ariko musaza je hari ikintu gikunda kunjya cyane iyo ndiko ndabiraba urabona mu misi yahera nigeze kubona wari umwe mu bantu uri numwe mu bantu wanashaka mvuga uko bigeze kuba bemegwa n'umumenyesha makuru Mamere yabunyoye kugeza isaha voilà uri numwe mu bantu nigeze kubona cyane wewe nuwo bitabone mugendana cyane Boniface hari contract mwari mufitanye yo gukorana canke hari gufasha bisanzwe bwari ubufasha no kuvuga ko jewe Mameri ego yaramfashije cyane aramaze kundihira indirimbo zigera kuri zibiri muri studio eka nubu ntibirahera nubu yarambwiye ati wewe tegura neza mu imisi turabe ndemeye kuzogufasha ndagukoreye video ego nubu nukuri ndiko ndagira imyiteguro ikwiye kugira ngo ngenda mfashe anshutinge video nukuri ujya n'umuvyeyi aragaheza gingwa ariko musaza tugaruke rero kumbure nigarukire ku bihangano vyawe ku ndirimbo zawe ku ma produit uhereza abamenyesha makuru uhereza abafanzi bawe muri rusangi abantunze tuvuga abene gihugu yego iyo turi hano hantu hirya yejo ndababara cyane musaza burya wewe hariho abantu bambabaza wewe mugabo Rarijo we wari karagaruka kandi wewe ninde ni Black G
musaza yego aba bantu muri burunganwe rumwe kandi bisa nkaho mwatanguriye rimwe kera cyane ndababara iyo mbona muri iki gihe mengana biriko biragenda neza cyane ariko nagomba mbaze kubera iki musaza ukunda gusanga ejo haraje ubwana bwa D1 buje hirya yejo Dramati haraje ba We Love Music baje mwebwe mwaraje ndibuka swag team baturendinga ngaha we wari umusara komeye cyane ubu biva kuki musaza je ngomba kumenya biva kuki okay no kuvuga ko urabona mwakiriya gihe no kuvuga hajya ikintu gihari bujya mu muziki jewe hajya ikintu cyatumye ntabandanya nduga mu by'umuziki hajya ikintu mu muziki bujya birasaba support mu gihe utafise umuntu agusapotinga musaza nawe urabyumva cyo muri hahandi ariko ubu ndatanguye kubona Bashirian Indundi ariko anshira ku yindi level n'ukuri iri hejuru cyane gose reka nabandi bamenyesha amakuru nka Mamento ubona twaro gram manager n'ukuri nawe nyene ntakadakora kandi ndamushimira cyane yego muri iki gihe sorry gato muri iki gihe turimo indirimbo zawe zisigaye zikunzwe cyane twizere ko hari collab uzohava ukora no muri RMV muri aba bana bariko baraza ubu tubone kabone nuko urabona yuko urabakuriye burya ntuhave bibaza ngo aba baririmbyi bariko baraza ubu ego c'est vrai baragira hits ariko burya abasaza nabo barabasaza abakambwe barabakambwe twizere yuko kugira ngo G.Key uyu munsi tuze twongere kumubona kuri level iri international canke se basi mu gihugu kuko uri numwe mu bantu wanashaka tugiye interieur yego uvuzwa cyane unumvirizwa cyane mbere ni nayo mpamvu ngira ngo ukunda kwibanda za interieur ukora amasho atandukanye wibuke ko atarabamenyesha arabaririmbyi sabaririmbyi bari bo bose boja gukora show mu ntara za ruguru bakabishobora twizere yuko hari collab izo haviza hagati ya G.Key n'aba bana bariko baradukura na cyane ryo hanyero ndarifise cyane gose ndarifise kandi nubu ndabona umuntu tugiye kuzokorana collab yego kandi collab cyane irakenewe kugira ngo tugire bwa bumwe nyene yego na kuvuga ko je n'ukuri kubijanye n'ibiteramo n'ukuri je kabisa nashatse kwishira hejuru je kesha boss keshi barandondera ambira ati ingo tuguhe ibiraka yego n'ukuri abaririmbyi beshi n'ukuri je tumaze gukorana ibi bavuga FabeLove ravuga ba Chanera uravuga ba yero masoja yero aba bana ni uyu muraperi nani uruwakera musaza muraperi wakera musaza yego musaza hageze naho wibagira barire bamwibagiye umuraperi bamwitwa atamukura karaba wogira ngo bano bako muraraba Best National TV wogira ngo uyu musaza ngo numwana mutoyi ariko naze ko hari kiye umuntu ari karakuraba yo hava yibaza ngo umwana muto musaza oya no kuri sindi umwana muto muri game umwana muto ariko gusa abashobora kumbona barashobora kubyibaza ariko nukuri jewe nko witwa Satubi yatanguye kuririmba jewe mbona je nabamukanyosha baje kuropora kandi cyo gihe mwari mugezweho baririmba indirimbo yitwa ngo ivyo bigabi mama nibihatari ariko narabihweza neza gutya je n'ukuri Satubi yagiye kuduga mbona ivyiwiwe ariko kugeza ubu nyene ariko musaza vyagenze gute why uyu muziki bipfira hehe vre G.Key kibazo mpora ndacibaza bipfira hehe byumwe reka tuve ngaho basi ndakwigarukarize yego ubihangira ufise n'ijyahe mu muziki wawe rero kugira ngo abantu bazize bararonka produce imeze neza canke se kugira bongere bakubone bushasha okay je wihangiro wanje kugeza ubu muri make nasubiye kugaruka mu rubuga ku rukino ngaha ubu naje mu gakino kandi ubu inje nzananye izindi nguvu zirasanzwe kandi wahora yumva G.Key mbega ninde G.Key ni giki ubu rero yagiye kumbona kabisa ihangiro mfise ni iryo kuduza impano yiwanje gushika n'umunyamahanga ayimenye amenye G.Key wariwo
Yego. Musaza ndagushimiye cyane ndanakubaha uri umwe mu bantu nubaha vraiment bakera ariko tukibaza why bigenda gute musaza je birambabaza cyane vraiment ariko nta kundi niko bimeze buryo umuntu wese agira igihe ciwe siko hama ngira mbanze rero twinjire neza na neza muri wewe G.Key bamwumve G.Key nini muranumva ku ma stage agiye atandukanye hari akajambo ukunda gutangura je muranandika imizari nkayitondeka ariko musaza tuyagiye so turabacanga tukabakubita hasi hakuna vya mitikasi happy moto pena fasi so anyway by the way so ukimudupinga reka guponda twe turi kwisonga mwe murabajinga bigira byinshi so musanzwe mubaze bigira abahize bageze kuri mic ikanabakango kamenga bagwaye impanga hapa turaba best in the rap reka tubwira abafana bafata ivyo byapa babwira bigira abasaza ko muri iyi game twamaze gufata iki cyata twe maragarite talk motherfucker genda bafaka so harabigira imana iriyo uwo bameze nk'abandi mukiriyo umva mani kuri kayo game yarakunaniye hubwo kura kavuye yo bugundi wari kuvuga mvudeyo so ndi nk'umusirikare mu rugamba sintinyishamba ririmo impamba so je mu nzira z'aba vampire ababaye bakaniga ibikaya sininya motherfucker je yinywesha bangi byagira byose shaka nk'iyamakira n'ukuri kose je nzomukanya yaga aza yaga ariko ndiko ndara uribuka FabeLove atangura rap nk'izizi wawe yego ibi bintu warabikora dufate hagati yawe na FabeLove karinde yakubitse kopye ko rubundi musaza ntutubeshe nukuvuga ko jewe sinobesha umwe wese afise style yiwe je sinovuga ngo nije namukubise kopi cyangwa je sinovuga ngo niwe yankubise kopi umwe wese bivana na speed yiwe kuko jewe ndafise kwiexpira muri jewe nkavuga ko rap yiwanje nkeneye ko abari rap ifise inguvu niko ndacana kuburyo n'umuntu avuga ati kabisa ibintu bimeze neza ndagushimire cyane musaza wakoze cyane ariko kandi akajambo kanyuma ushobora gutekerera abantu bari bagukurikiranye by'umwihariko kuri Peace International TV bagukurikirana umunsi ku wundi ibikorwa byabo ego hama na jewe ndabashimiye cyane gose kwa mwashobora kunyakira ngaha ni Peace International TV musaza ego ndayibona International TV nibwo bwa mbere mbaye nshika ngaha kandi ndashimye cyane ukuntu munyakiriye urahawe ikaze n'ubundi munsi nukuri muragize neza cyane asante sana msaza okay muheza gigwe imana ibarinde mu bikorwa byanyu bya misi yose yego ndabipfuriza ko iyi TV yogera kure yego kandi ndifuza ko no mu kirundi wacu yoshobora kuhashika neza cyane urakoze cyane merci beaucoup ciao yeah